mumalize na upendo. Heri mwisho kuliko mwanzo. Ndugu Moize, nasema question yako afu tushaingia munani ya mupi. Ya pastor nasema mwenye alidevierge mwanamke amutafute ende kulomba msamaha. Sasa unashukutana ulidevierge batatu. Nasikia bote batatu utabatafuta ende kubaromba msamaha, mmoja kwa Afrika, mwingine kwa Australia, mwingine kwa Amerika. Wote utafunga masafari ende kubaromba msamaha. Na maneno gani ya mzuri yenyewe utaenda nao kule juu basikukate kichwa. Yo wenda mwanamke ashakuwa na bisilani. Wewe ndio ulikuwa wake wa kwanza alitegemea mtaishi nayo ukamwacha na mimba, wewe ndio ulidevierge. Umesenda na maneno gani ama utaitisha bashamuka, utatafuta bachungaji, ai kwa iparusha devierge batatu, bitakuaje pale? Très bien. Mu ile wenye mtu anafaka mu ignorance kutokujua, hata kama tunajuaka kama hii ni zambi tunaitaka mara mingi mu Kiswahili ya zamani sana 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 sana. Asa zingine Goma bangali wanasema kile Kiswahili bala mu Kongo, ase tufanye vya uchafu. Ndio watu kwa naelezeana vile. Sasa ulifaka ya uchafu mara moja, mara mbili, mara tatu, me ilikuwa mwile butoto, mwile ignorance kutokuamini Yesu wala kukunya kapombe kana usukuma kwa mwanamke wala kwa mwanaume. Wengine bafie balaliwa toujours alikunya kapombe ke garçon alimpatia mu campus de jeunes kale ka chateau ka ba garçon. So ukikumbuka nilidevieja kafie fulani ni recherche ya kumlomba tu msamaha. Haiko bya mingi. Hayo kumkumbusha kisi lipitika sasa nilikukoseaka, nilikuwa kasi ajua Yesu, nishaka kujua Yesu, niko na neno la Mungu, unisameni nikuharibishaka ubikira yako. Kama hayaolewaka na ungali celibatere au yaoa, unaweza rudia kwa ule mwanamke unaenda mtafuta na muoa. Me kama ashaka olewa ni kumlomba tu huruma na unafanya maisha yako na anaendelea na maisha yake parce que ashaka pata wako mpenda juu hakuna mwana sabaka mwale mudevejaka kama na surtout kama ule mudevejaka par force juu kwa wengine bafie walikuwa deveje par force ulimukaza ulimumanipule hivi na akasema unanikosea sana na akapigiwa fimbo kwao sana kabisa. Inafaa kuweka kama ile cicatrice ingali parce que haezi sababu mwale mfungulaka ile kauchu yake ya bwanamke. So ni mzuri kulomba ile huruma na tunarekomanda ka ba garçon mingi sasa banaokoka meme bafie mingi angalia banaume bosha kutana nabo bote watoshe mafoto mu albumu yako juu bakie free na kisha kama uko mwoli de viejaka wende mulombe huruma juu bakie tena free. Kama hauyaoa tafuta umwa mbale beoshaka kwa nabo kane batatu kisha nasema tafuta umwa mbale batatu oa ule umoya kisho bale bengine bawili uambie munisame bibi lipitikanaka ilikuwaka mu ignorance chose grave utaenda kutana ba pasteur biko na DVG ufie mkoral sorry. So ile ni lazima sana umoya mubale ulombe huruma na uchagulo le umoya umuoju hautoa banamuke tatu. Juu mie par exemple tuseme tu kweli tuko tunaongea hapa tuko ni bakristo shishokoka. Kipindi nilikuwa ningali mudunia nilideverge banamuke ba mingi sana. Unaona? Juu ile kipindi yetu ya bujene bon ningali jeune comme tel 38 ans. Mais ile kipindi ambao niseme on my prime tulikuwa tunaona kama vile ni Yesu. Ulikuwa unajua Yesu. Ndio baba. Tulikuwa tunekamata kama vile ni prestige, ni masifa. Kudeverge. Unasikia bamasa tunaikaa osha diverge wangapi wawili. Mimi nakushinda kumbe. Mimi niko na watano. Sana pika tano kwambia tushakuwa sawa nasema hata sitaitika. Unaona? Unatafuta tena, unaona? So mie vraiment nafikiri niko presque na 8. Na siseme ndio siseme juu ya plaisir ni kitu kenye haikuwa mzuri macho ya Mungu, na kusema eti leo nianze fanya voyage au defile ya kutafuta bote ba 8 nianze kubalomba msamaha, nafikiri kidogo itakuwa ni vigumu. Ce que j'ai fait nafikiri kama vile Mkristo na ya ba mingi mobale bote kuko ba mingi bashaolewa. Kama kunaweza kwa benya bayolewa maybe ni bawili bakikuwa ba mingi, lakini ba mingi bote washajua walikuwa ni ba vrai momi kweli. Unaona? Na mimi nishaoa, ndio na mimi nishaoa, na mimi napenda bibi yangu mimi nampenda sana. Yani siku yake na bafikiria hata bale ba ex. Lakini sasa
Merci. Lakini sasa tunasikia ke mwanamke hakwake anasabu ule mwenye alimutosha damu yake. Unaona? Hakwake na sababu. Unaona? Ndio hata nashiba garso kuna saa tu wetu na saa kale kamoya. Mimi ndo nikaanza Afrika alikuwa hivi. Bon, kuko benye niko na experience yabo Ndio. Tunakutana ile ma relaxing ya vile. Sasa mimi niliomba tu Mungu, sema bwana Mungu nisamee, nihurumie, nilifanya vitu mkukosa maarifa, kutembelewa na shetani, kutembelewa na mapepo ya buyana. Kwa hiyo je crois que Mungu ameshanisamee. Si ndio vile? Sasa kusema ke tuanze kwenda tena kutafuta kubaangalia kwenye beko kubaroma msamani kama vile unatolesha kidonda, ama ni kama vile unasema ile msamaha lomba Mungu haikufanya kazi. Siye kama mimi nasema mubaya ama niko juste, mais comme chrétien mimi na kreke nikishaomba msamaha na maandiko natuambia Mungu wetu ni mwingi wa msamaha. Siye pale utasema je? Très bien. Unaongea mzuri sana na Mungu akubariki. Kitu iko pale, ushakaromba msamaha wakati uliamini Yesu Kristo, ukaromba msamaha mbele ya Mungu, kudamu ze ulimwanga za viol.